Autori i kreatori brojnih falsifikata o Crnoj Gori bili su uglavnom ugledni i uticajni historiografi, sveštenici, jezikoslovci, a za to su često korišćene legende i kultovi. I crnogorski vladari su često bili žrtve prevara i falsifikatora. Ilija Garašanin je koristio sve oblike propagande i radio na potiskivanju i zanemarivanju crnogorskih posebnosti i obilježja, da bi Crna Gora za spoljni svijet izgledala kao jedna od navodno srpskih zemalja. Kada je crnogorski knez Danilo naručio u Beču od Anastasa Jovanovića, fotografa i litografa, da izradi matricu za crnogorski pasport, Anastas je to po uputstvu Garašanina učinio s političkom tendencijom. Likovno ga je prilagodio srpskom pasošu. Nije ga radio po uzoru na stari crnogorski pasport iz Njegoševog vremena. Anastas zapisuje da je od njega tražio Ilija Garašanin da pogleda nacrt. Citat, te sam mu i jedan pasoš dao da u Srbiju ponese i našao je za dobro što sam shodan knjaževstva srpskog pasoša načinio, kraj citata. Garašanin je bio zadovoljan jer je Anastas odbačio naslov iz Njegoševog vremena, crnogorskih pasport. Tako je reducirana posebnost jednog crnogorskog državnog simbola. Propagandni aparat velikodržavnog srpskog projekta izumio je različite oblike i sredstva srbiziranja. Naravno je bilo važno da ta agitacija obuhvati škole, da učenici saznaju dokle su planirane granice srpske države. Sa tim ciljem taj je politički program i kartiran i stizao u škole kao učilo. Brojni su primjeri krivotvorenja istorije i velikosrpske imperijalno-asimilatorske akcije protiv Crne Gore i formiranja pogrešne svijesti Crnogoraca o sebi.